Hello guys, welcome back to no. Hello guys, welcome back to my channel. Norona hai nai nam so katal blog ot tining kai katal blog phai tonga jabardast ngini norok nai tong ning kai tining kai oro norok room nai norok sai man na sobo samni room oro ang phai ni toi tin bar phai ka ro norok kisa guest khai nai di oro saune room na norok comment kai sa di nge hai nai tabo chung sorry ang tak phai ka room tak phai ni dol lo bai man lai ka ngka chini Ramos tak cooking cholai tong oro kisah tabo pal no ko phaingan tabo to mangso ro chana na ge apno ge tabo kisah ro sini mangso nahi jata tadap ye na yo fresh ni to ge yang ke tabo mosla cholai to morso to so por hai ching ro tabo snami to sini Joseph Bai Ramos ge tabo dei pal kaisa ke bo kisah bar to thao kisah fresh man bering ke tabo tamo khainai kisah pore thangai shopping mall kisah dry foods paina ne bagi thangai nge kisah fitness an ke kisah week ni tong kan ka bo kisah maintain khane lo kisah buk sagi ni kana tam body ro dok phai ni tam kisah ta body ro si phai la ne pra chong la kran hai ka क्या बोला तूने ya benar kisah dry foods sultan ne bagi kisah shopping mall thangai paina ne no blog nai tung ni guys tabo alu fry ini to sini cooking ni idea sana kan sini Ramos proses chole to alu fry bayan ke mangso fry nai korek se sini mosla fry nai aja dah kamu sana tiri nong cooking ngai yeah boy baik ini experience tahu ये बड़ी अच्छी बात कही आप अच्छा kita bok cuno cooking men saw kai chai smi nai kita bok chawi nai kana chawi test kai baiki ngobo sai dan norok nai tu na ke हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल tabuk ya so ini kan jom ka balik lagi back to one mau dak nai kai sin tabuk yo Gua tadi cuma deh. Gravy na rin din no sini pa ni ko na at direct mo lang mo ko bigyan nasa mo tayo malas ko gravy ready masuk ang bawah kita masuk nak ko din pas mi ko naman ha ko din naman idea bismit bismit ko guys pero na ito ina ke kita ina A few moments later guys kita bawa sini mangso romoi tangga kita mai sih saya na yang Ramos romai cari to sini JK mai bagi to sini mangso kelola mangso ya cái phone này được không là út lên được không video guys yang cái can cho lấy to là PC vô cho lấy máy chơi to cái máy chả bay mà lên nó rong nó bay nó rong blog này trong này cái kisah pada shopping mall thằng này máy chả bay đó nó tambah 2000 years later okay guys oro trong dry foods paina nugi phaiga oro wati sekche wati kongai chini palon rong nai manna eta wa kisa dry foods so paiga na pai ning kaya shopping mall ni kopro ga no ko mane na no block nai tong de akaje Ramos eta dry foods na ga na bu na bo ke 260 era ho tama sama ka badam 875 ang 1000 mun 875 ini na idea ko kom jale nungu ek businessman le khejur ke daam ko khejur subo khejur la दाम कम दे अब 220 दाम कम दे माम को अब dry le na ba पूरा ड्राई दे din ko rang cha ni mu man mo ko rang chani am kha chini jeke gift an rang chani ni guys norok nai tonga ni kija obo pai pore no ko mane
guys chini jeke वाह क्या सीन है oh bhai bhai tu ini Duh, lấy vé nào không? Guys, पूरा full रेमल, full वाटे, और अपने मन ना रहो। हे प्रभु। हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदित ये क्या हो गया ये रेमाल आ गया Ini guys, noroknya mana norok? Card full. Pai mana obo ke obo pai kat pai ni. Bmart ni chin loge tong ke Ramos. Sini cek ke. Hai. Wow, bani swag. Ge, yang to ceruit ge. Tabak kini ni belas susuk nong kang kai norok pai. Next blog malai nai. Ge, ai nai norok. Nah itu nih anak support kayak itu nih, jadi nambah next vlog oh, mau hai nai malam.